Reka turebere hamwe udushya turindwi cyangwa se ibintu bidasanzwe byabaye mu gikombe cy'isi cya 2026. Ndagusaba kureba iyi video ukayirangiza kuko icya karindwi kiraba kirenze gusumbya ibindi byose. Mbere ko twinjira muri ibintu birindwi byabaye cyangwa se utu dushya turindwi twabaye mu gikombe cy'isi, reka manze mubwire ko igikombe cy'isi cyabereye mu bihugu bitatu ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Ibihugu byose byitabiriye igikombe cy'isi nta kimwe kigeze ku mukino wa nyuma kuko byose byaviriyemo mu matsinda. Dutangiye n'agashya ka mbere cyangwa se ikintu cya mbere kidasanzwe. Iki kintu cya mbere turakivuga ku mupira wakinwe muri iki gikombe cy'isi. Kuva mu mateka ya FIFA y'igikombe cy'isi yabaho, nibwo bwa mbere hakinwe umupira ufite tekinoloji ihambaye ku rwego rwo hejuru. Uyu mupira wakozwe n'uruganda rwa Adidas, ukaba warahawe izina rya Trionda, ukaba warugizwe n'amabara atatu ariyo umutuku, icyatsi ndetse n'ubururu, bisimboliza cyangwa se bigaragaza n'ubundi amabara y'ibi bihugu igikombe cy'isi cyabereyemo. Uyu mupira ariko tugiye kuvuga ntabwo ari hano mu mabara, ahubwo icyo tugiye kuvuga ni uburyo wari ukozwe. Uyu mupira wakozwe na Adidas tumaze kubabwira, washyizwemo tekinoloji itarigeze ibaho mu gikombe cy'isi kuva amateka y'igikombe cy'isi yabaho. Nibwo bwa mbere hakinwe umupira ufite tekinoloji ihambaye, aho uyu mupira washyizwemo artificial intelligence cyangwa se AI, yahuzaga amakuru ndetse n'abasifuzi ndetse n'ababa bari kuri VAR. Ni ukuvuga ngo uyu mupira washyizwemo izi AI, aho umukinnyi ashobora kuwukozaho intoki ugahita usigana ibikumwe bye, noneho ugatanga amakuru kuri VAR ko umukinnyi yakoze wenda tushi, yakoze ku mupira cyangwa se yatsindisha igitego intoki, umupira ugahita umurega. Murabizi ko byagiye bibaho mu bikombe by'isi byabanje, aho umukinnyi yashobora gutsinda igitego akoresheje intoki, ariko hano ntabwo cyangwa se ukuboko hano ntibyashobokaga. Ikindi, hari ukuntu byajyaga bibaho umukinnyi akaba yatera umupira ukajyamo igitego, ariko nyuma umuzamu wenda akawufata wagarutse, nyine abasifuzi ntibabibone, bakavuga ko nta gitego cyagiyemo. Aha rero iyo umupira wo bawuteraga, iyo biramuka bibayeho bakabawutera ukajyamo ukagaruka umuzamu akawufata, byahitaga umupira uvuga ati njyewe nubwo uyu muzamu yamfashe ariko njyewe nagiyemo, ngaruka nyuma igitego cyagiyemo. Iki rero ni icya mbere gitangaje cyangwa se kidasanzwe cyangwa se agashya ka mbere kabaye mu gikombe cy'isi. Agashya ka kabiri kabaye ku ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaherukaga mu gikombe cy'isi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 74, ubwo Kongo yayoborwaga na Mobutu Sese Seko Mwendo wa Zabanga. Aha ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 74 yatsinzwe ibitego 14 muri iki gikombe, itsindwa imikino yose. Icyo tugiye kuvugaho rero ntabwo ari uburyo yitwaye, ahubwo tugiye kuvuga ku mufana w'iyi kipe, umufana wamenyekanye nka living stati cyangwa se stati nzima. Akaba ari umufana witwa Michel Kuko Mboladinga, waje ku mukino wa mbere wahuje Kongo na Portugal, akaba nka stati agahagarara ashikamye azamuye ikiganza hejuru kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa 90, aho uyu mukinnyi yarebye umupira ariko by'ukuri akawureba atawurebye, ahubwo we akirebera hejuru mu kirere. Ibi yabikoze asemboliza umugabo uzwi cyane muri Kongo witwa Lumumba, aho uyu mugabo yari umugabo uhaniye kwishyura ukizana kwa Kongo ndetse akayigeza no ku bwigenge. Uyu mugabo rero nawe yavugisha abantu ndetse aba n'umusitari ukomeye cyane muri iki gikombe cy'isi, ndetse ko byatumye n'ikipe ya Kongo igira kuraje kuko ibasha kujya muri kimwe cya 32 cy'iyi mikino. Akandi gashya cyangwa se kidasanzwe cyabayemo ni kuri Aisho Speed. Aisho Speed muramuzi, ni umusore ukiri mutoya cyane w'umunyamerika ukoresha social media cyane. Uyu musore rero Aisho Speed akaba nawe
muri iki gikombe cy'isi yaragaragaye nyine nk'umuntu wakoze agashya, aho iki gikombe cy'isi ubundi mu busanzwe kitajyaga cyamamaza cyangwa se cisha imikino yacyo kuri izi mbuga nkoranyambaga nk'ama YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga, ariko muri uyu mwaka bikaba byarabaye aho Asho Speed yagiranye deal na FIFA yo kwamamaza iyi mikino y'igikombe cy'isi abicishije kuri channel ye ya YouTube, aho iyi mikino yanarebwe cyane kandi bwari bwa mbere byabaye mu mateka y'igikombe cy'isi. Ikindi gikomeye kandi kinasikiye cyabayemo ni uko Asho Speed muri iyi mikino perezida wa FIFA Infantino yamuhayemo umunota umwe wo guhagararira FIFA, aho uyu mutipe nyine yahawe intebe ya perezida wa FIFA ndetse agahabwa n'ikoti rya perezida wa FIFA, ubundi nyine akicara akabyimba muri ya ntebe nyine agaragaza ko yishimiye kuba perezida wa FIFA mu masegonda 60. Ikindi twavuga cyabaye agashya muri iki gikombe cy'isi cyangwa se ikintu kidasanzwe muri iki gikombe cy'isi ni umusifuzi Omar Alitani Abdulkadir wo muri Somalia. Uyu musifuzi Omar Abdulkadir wo muri Somalia yari yaratoranyijwe nk'umusifuzi uzasifura imikino y'igikombe cy'isi, ariko biza kurangira bidashobotse kuko leta y'Amerika yamwangiye ko yinjira muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaza gusubizwa iwabo muri Somalia. Uyu mugabo rero akigera muri Somalia nubwo yangiye kwinjira muri Amerika, navuga ko byamubereye umugisha ndetse bikanamufungurira n'andi mayira, kuko nubwo atasifuye imikino y'igikombe cy'isi ariko FIFA yamuhembye amafaranga yose. Ntabyo bidahagije, uyu mugabo ageze iwabo muri Somalia yakiriwe nk'intwari ikomeye cyane, aho yakiriwe n'imbaga y'abantu yaje imushagaye ije kumwakira ku kibuga cy'indege, ndetse harimo n'abanyepolitiki bakomeye muri iki gihugu bavuga ko nubwo mu by'ukuri atabashe gusifura imikino y'igikombe cy'isi, wenda nyine ari ukumutesha agaciro, ariko kandi yahagarariye igihugu cya Somalia ndetse akagaragaza ko iki gihugu nacyo hari aho cyageze mu bijyanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru ku isi. Ikindi cyabaye ubwo ni agashya ka gatanu kabaye muri iki gikombe cy'isi, ni ku mukinnyi wa Cape Verde, umuzamu wa Cape Verde witwa Vozinha. Uyu muzamu yaje bamwe bavuga ko ashaka kuba afite ibindi bintu bimukoresha cyangwa se arimo amadayimoni niko navuga, cyangwa imizimu, kuko uyu muzamu imyaka 40 yakoze akazi kadasanzwe muri iyi kipe ya Cape Verde, aho mu by'ukuri wagira ngo uriho umukinnyi wenyine ikipe yari ihagarariyeho, kandi niko byagenze. Uyu muzamu yakoze save nyinshi kuri iyi kipe, umuzamu wari wisaziye wageze muri retirement, byatumye yongera kuzamura idarapo rya Cape Verde ku nshuro yo ya mbere yitabira igikombe cy'isi, kuko uyu muzamu nta mipira n'imwe yamucagaho, aho nyine yahise aba umusitari ndetse akaza no kumenyekana cyane ku buryo ubu asigaye akurikiranwa n'amamiliyoni ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo yakoze akazi gakomeye rero aza kumenyekana, ndetse n'ikipe ya Cape Verde cyangwa se n'igihugu cya Cape Verde kikaba ubu kimufata nk'umuntu w'intwari wabashije kwitwara neza muri iyi mikino, ndetse na FIFA nkaba ntekereza ko yari kugunayizinze cyangwa se yahaye agaciro akazi uyu mugabo Vozinha yakoze. Ikindi kuri Vozinha rero twavuga nuko nyine yari imwe viza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kugira ngo azakurikire imikino y'igikombe cy'isi, ariko uko umuhungu we yitwara muri iki gikombe cy'isi, ariko bitewe na pressure y'abafana ba Vozinha byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza kuha mama we visa yo kwitabira indi mikino. Umukino wa mbere yarebye akaba umukino wabereye kuri stade iri Miami. Ikintu cya gatandatu kidasanzwe cyabereye muri imikino y'igikombe cy'isi, turakivuga ku mikino Cristiano Ronaldo yakinnye mu kurwana imikino y'ikipe ya Portugal.
Mu by'ukuri uyu mukinnyi Cristiano Ronaldo ni umukinnyi w'umuhanga cyane ufite ibigwi mu mupira w'amaguru. Murabizi atwaye ibikombe byinshi, haba iby'igikombe cy'isi, iby'amashampiyona yagiye akinamo ahantu henshi hatandukanye. Ni umunyabigwi, ariko muri iki gikombe cy'isi ntabwo byamugendekeye neza uyu mukinnyi, ku buryo byageze aho bamwe mu bamukurikira cyangwa se mu bamufana bamubwira ko ashaka yareka football mbere y'uko yo izamureka. Hari n'abagiye kureba agakabya bitewe n'uburyo yitwaga nabi, yagendaga ahirima ahantu hose nyine ukabona ko imyaka yamusize. Hari n'abakwije bakavuga ko imikino yose Portugal yakinye ari abantu 10, umuntu wari uhagarariye ekipe nka kapiteni mu by'ukuri hari, ariko abenshi bavuga ni abahetazi bagiye bagaragaza ko uyu Cristiano Ronaldo mu by'ukuri atari ari mu kibuga, nubwo yabaga arimo atarimo, aho byagaragaye ko nyine iyi kipe ya Portugal no kuba nyine itageze ku mikino ya nyuma byatewe n'uwo mukinnyi Cristiano Ronaldo. Ndetse Cristiano Ronaldo akaba yanatangaje ko imikino y'igikombe cy'isi ya 2026 ariyo mikino ya nyuma yakinye, ntari imikino azongera gukina. Ubwo nimba warafanaga Cristiano Ronaldo, warafanaga Portugal bitewe na Cristiano Ronaldo, ndagira nkubwire ko muri 2030 uyu mukinnyi utazamubona mu gikombe cy'isi kuko yamaze kwitaringa muri iyi ekipe. Ibyo ni ibintu 6 nyine nateguye byabaye bidasanzwe muri iki gikombe cy'isi. Nimba nawe hari icyo wumva ntashizemo hano muri iyi liste, ndagira ngo nawe ukigire icya 7. Nakubwiye ngo icya 7 kiraba gikomeye, ni uko uzi neza ko hari byinshi nawe ufite wadusangiza ukabisangiza bagenzi bawe. Byandike muri comment rero uvuye ngo icyo cya 7 mu gikombe cy'isi kidasanzwe ni iki, turaza kubinyuzamo amaso turebe. Rero reka nsoreze hano iyi video. Ndabakunda cyane mwe munkurikira, ndagira ngo mugumye mushigikire mukanda subscribe kugira ngo mufunge notification kugira ngo mujye mubona video zanjye uko buje n'uko bukeye. Ikindi kandi nimba iyi video wayikunze, ndakwinginze ntugende utayihaye like ndetse uyikore na share kugira ngo igere kuri benshi. Ciao ciao.